Orio muno muloro muherwa nobusanga fubwangerero kurera Amenosanio kurikuriano mumadala oburura chimbuzi oburura mayoni obura chikanisa inyuma ni chiendelea Amenosanio kurana Amenosanio kubola Amenosanio mako akachirisa likula rikwane ndiane bachaguli bafaro kwindi mukabokane nangori Prisca Achuki na rero kudaho kuringala sitavosi ya Genesis chapter 22 jeza kuringala kubiha karibu mahumika daruendi and then ujoba kumaririsie inomanoma ya rero lakini urachaka mbere si fukirire mbere si awo changuli biha babere kumola amera kabwe urachirisia mu Genesis chapter 22 njaka apostle Rom no mkhane fwe nende awospe bahulele sinjia mara kanje ni si Apostle Robinson nendi umemeri wa kabubit pastor sinato khalazia wala laptivi Uri muna apostle ndiye ushare mnomuri ya wanje wa skuli sai numba yuko ya rawu yangu ndi kutsumiri yeye yuko yanje reverend ya Mr. William Paul ndirwa sangani bukana ya APEC ndikawangwara ambia ni bishop anda kusheritsa mundu ya ushere nyasaye numulai ni bishop patu kishitika ni kanisa ni Upper Milele Ministry karibu Urio mno bishop mbara kuna 22 lakini ninyi mbikiri katakariwa iba verse 24 ndasoma mulusungi bolairi and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him Abraham and he said behold here I am and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him Abraham and he said behold here I am verse 12 and he said take now thy son thine only son Isaac whom thou lovest and get thee into the land of Moriah and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to a place which God had told him of. Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Then verse 10, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Verse 12, and he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing that hast now withheld thy son, thy only son from me. Verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thickest by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Verse 15, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son. Verse 17, that in the blessing I will bless thee, and in the multiplying I will multiply thee, thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Verse 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Verse 19, so Abraham returned unto his young men, and they rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. 20, and it came to pass after these things that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah
She hath also borne children unto thy brother now. Haz his first son, and Baz his brother, and Camuel the father of Aram, and Chest and Aaron, and Verse 23, and Bethuel begat Rebekah. This 8 Milcah did bear to Nahor, Abraham's brother, and his concubine, whose name was Ruma. She bare also Teba, and Gaham, and Tasha, and Maka. Nguloro muherwa Amenosanio kuyoka hora rero ningulo burra evidence yo barua nyingio chaka bwena kulola mako Abraham aracho inia ndiko mako ka offer sasa kuona mako kuna ndina gani yeye nilo chaka 22 ya nuenza somanga uwanjiri yangu kwa shina mbili yoko kulolanga ndina nyasaye yamayenya kucheriza amanyetoto amusubiranga nocha amusubiranga kera nyasaye nenya kumanya gisubira limuntu ahenza mu bikora limuntu ikola lyolo nari mali mwenye kweli asubira nyasaye yamayenya kumucheriza shamuhere kuhere mwana yakumuwa mwana kandi yaboranga nderera mwana mwenye kubaisagana banje likubora nyasaye yamucheriza ranga yamucheriza ngashiya mani shanga yenya mwana oyo kabisa ka kini yecheriza alisubira yeye nyetoto amusubira noho amusubira ndawo lakini Abraham yarora kitsa kubiri kwamba asubira nyasaye tigira uyu yali mwana wewe wenyene lakini shiyahenda moyo kulolo ne wenyene tawo yamwaka nawe ne wenyene inzenda kana tigira mbere naye tawe nyasaye ambere ahani nyasaye mwenene wenyanga inzenda bu ndali na shota nyasaye ambere nindo unyola nga wandu nyanga yi anyala kunyola tisendi asabi nyasaye anyola tisendi lakini mulwa rebu ango kuhira kubwali kwa nyasaye sasa malole nyasaye umuhere tawe malole tisendi zini tyangi aboli nzembula shi lakini nuenza nyasaye amanya aboli ndi amuhere uwe noli suweri azana amanyanga asubira nyasaye jalo wana asubira nyasaye shabera lole tisendi zikubani tiyeche tawo rale nyasaye umbere anizanya la kumwa shikiranya la kumwa uza jira ndangu maonyole watu hawundu nyasaye mwana wa Abrahamu alisa kamrela baba toto ubolanga kutsaba na nyasaye sadaka ndola sadaka zanita ya bora mwana wewe nyasaye yabisa mwana shiyamanya kumwana uyu yana sadaka yabisa mwana yakula kumanya yana sadaka dono kubola tisendi tenyakatsi kuimirira tawo kudze kuimirira tisendi tikuimirira nelo ivatsanga chanzo cha maovu lakini yo wenyakauko tisendi tenyakatsi kukomanda tawo kudze kwenyakakukomanda tisendi tenyakatsi iwe ube newo tsikontrola shetsifona lakini tisendi tiakukontrola fola shunyala takhalilasula kombona kenyakangisa yosi yokukontrola sadaka yoyo nawabula kuchikontrola tawe maure irakumolobera irakureva irolayishutsa kulitsa yakumola sometimes satsindunyala kunyola bandu benyishimbu kali mukanisa anohumbola kali mukanisa tawe kali murende wanyala kwitsa kubore weye bana banje bakona indyo babula mushindu nuyanza mbekutsitsishingi 100 nuli natsyo tsakukalukutsira tsindi naiulo la inzendi ni yerefu yikufunga mumbedza uyu 100 apana umborawo nzembula shindu lakini nurikala nyuma uhura zisendi etsikhuboranga shikuli ni yerefu lahana khumuza imya tukulindi sendi tyamulomera khumunyanga khuliyona numwiro watsi uliyitsa naliranga kuti mwanje nawola ali mwere kabisa nahulire tsa mundu witsi mmoyo kwenu khuranga nziwa pastor Mr. Lakho
Wayiza kwenda liniera fundalo lawo funga muita. Safunga tsamwere vuchirambe kumuyimi hapana. Lakini ndo yarula ndaura dzisendi ezobulisa yosimboranga na shulimira. Vakambulira watsiri kholi manya watsiri. Vakambira kumukona nyola na kweri ndiniera. Shugaru muhefu idipidi kapita ndarula munzi vakanda kulonda nenatsira tambora. Ambata olenyala khava kushinduko yo. Ngatsa kujenga mwitu kanda mwa then ndaura ndi relaxed. Ilonda nichiri kumwa. Isata kishula yemolomera Abraham bora wirashin ini Abraham yachibolera ko yiwene isata kata Abraham yasuka sana wala nyasaye alalera ukanya kanga tisendi tsikuimirira tawo kutse kuimirire tisendi kuimirire tisendi tsikuimirira ulibali anairo kandi nyasaye chiriza khumanya makuba kitsa imbe kuba kitsa imbe shikira nuwenza mfano kwenuku ni mfano kwa Yesu Nyasaye yamaya kuliza mwana wewe wa pekee Nyasaye kumanyanga makuba kitsa imbe Nyasaye n'umwana wewe wenyene alangwa Yesu Kristo Loyitsa yibulo mundu nalo yalangwa mwana wa Nyasaye mwene yikutsa kubisadaka na yaliza wenyene undi yali hotawe lakini yabuchirira kukulitsa ili kuhonya wanadamu kandi munjira indi umanyole shintu shunashenye nesho Nyasaye nyakula kuiwe nakaneshi tsafura rabukonyi sadaka ni pata ingaji ndakula rabukonyi wenza mundu kuli Cornelio Matendo 10 manyole yali muoni ni mundu mchafu lakini Yohana ngati sadaka tietie kunyasaye uli khasa Nyasaye maya lera buhonyi munzi ya Cornelio kubirira kumara yehulizaliyeli saya nambora sadaka zotsitu sadaka zotsimolomanga imberi wa Nyasaye nambora sasa tu humana mundu ulangwa Petro yitse akuhonye karikari ushindu shekira mundu langwa Cornelio yahona lili hulitsa sadaka inyala khulera buhonyi komba kara Bishop asante nugule kuba nubuyanzi shindu shikali shanyala kumeta ka Reverend yakavola shindu shikali Nyasaye yenyanga khulola mbola mubweru kholi bantu bamusubiranga shindu shikongo Nyasaye nyakhulola nishindu shirangwa alisubira lo Nyasaye aboranga Abrahamu tubukule mwana wowo muterwa mwana wowo nyene uli naye utsiundulitsira kuba isadaka nomba kuba musango shindu Nyasaye nyakhulola kwa Abrahamu lilisubira chikira lisubira unyala kulirola nitsimoni tawo nusoma kitabu cha Waibrania 11 shimolomanga Paulo yaandika namolo makolonda na makuba kilisubi na reba ndina ni bala lisubira nishina nusoma mustari ko kurangi bolanga ndina lisubira nukuba nilimanya letoto kulonda kana kubindu yushiri kulola nukuba nende bushahidi bwa makuba kashiri kulola hano itsa lubaso lwa sita bona ndina buchira lisubira alikuwa umundu wose kunyala kuyanzitsa Nyasaye tawo ku Abrahamu yenya kanga amanye Nyasaye lisubira lyali neryo mpaka ayanzitse Nyasaye na Nyasaye alola ndina lisubira lya Abrahamu chira lisubira no kuli bushindu chira bandu bakanangana notsire mu kanisa nuimba ko zazuri ni lisubira notsire mu kanisa nukola nyenyekea yani lo bandu bingira mu kanisa hapa kwanza makanisa kati mahola ndi sasa lisubira aliana lisubira mpa lisubira lenye khali lo lekera mbikhole na shikhole shili subira ni shikhole khulisha Abraham yetse kholi ndiro Nyasaye lo Nyasaye mbora tsurulitse mwana wo muterwa yarula na mundu wini subira makuba kandi Bishop Franklin were bola khuli ngene mumujarala khuli ku na bola ndina
bandu bire subira bakola bindu crazy bakola bindu kuli bandu balalu ningonya kulla mpaka Allah kuli mulalu nekachira Abraham lwe buchira kutya kumanya Nyasaye lisubira shiyama kali abo adiscuss kuno mushere we Sara ta ye bukulaza Isaka nambora kutsa kurutsere Nyasaye isadaka na shiyetse na reba ku Sara Nyasaye umbolera kutsukurutsa Isaka yabukulaza nambora kutsa imbiri wa Nyasaye luso milo waso ndulu boli mwana yamureba papa na isadaka yakutsa kurutsa Nyasaye yena ndolazi kuyi ndola shibiritu linesho ndola khaliroto kingi yenya kutse kusinzira yidi kodi yatsera lakini sasa ndola likodi yatsera ta ndola shimeme shatsana ta shiriene nena mbora Nyasaye atitsanga kuhana yani alini lisubira ndina Nyasaye mwena maisha yakholana lo shinga lo reba yabola no discussion yani kula kumujadala kunya la kulomba ni sadaka Nyasaye mwena Nyasaye ne umbere hani Nyasaye ne wenyandulitse ndikumulitse lakini bakristo abanyika wena ne akuitsanga ukoyalira wena ushikira unyonanga mundu atire mpaka irangi mukutano akole mukutano vandu aba pastor bamenye bareba tutisendi kali manyinu nabatsatsa kureba tisendi sasa kali mukanisa bindu byose ni tisendi maisha katire ikulu yani sasa kali sadaka ini paka lungo no mabindu beni byo sikiri sadaka kanutsa kurulitsa sasa tirabitsi ro tsunyo libiro Nyasaye lakini shikongo sha Abraham yamanyana sha hoikitsanga mandi kokena kana ni kumanya lisubira imbere wa Nyasaye kira Paulo akaluka kandi abona ndina lisubira ukira bihole yahoze Nyasaye nya kumanya lisubira ya Abraham lili moyo noni lisubira yahoze anyanza kutsa kumunwa nohomba anyanzanga kumoyo kwekwe na ali nibihole byanyana holi imbere wanje binyakumanya lisubire nene li Yesu yenya kumanya tukulindi na kaloka nabora bandu sikira shina munanga Nyasaye mabwana na shimukhola kande nyata lulanga Nyasaye bikhole kutuka na bironda kana nende lisubira lyo bikhole byubyo imbiri wa Nyasaye shura Yesu arebanga sikira shina munanga bwana na mukhola kande nyata kama nyanga ndina kaliuka Nyasaye nyanga kukhole loko musubira iliyo limenya fulani limenye Nyasaye nyanga kukole kumenyere munahenza nalo lo bikolo bikholanga nalo lo limenyanga nalo lo lisubira bandu basatsa bane lo Yesu yanali munzu fulani niyekitsanga nibaba nuwashabo yaba yadwala ya foko ya dora ne batseo ni bajinga nibeitsa banyabalere imberi wa Yesu amusalira ahone lobitsa ibanjeri bolanga nibeitsa batuka ku mulyango banyola bandu bitsule sasa khali wo babitsire mulwalo yuba bulata bamanya bafikiria banina khonzu ikulu batse barulitsa mabati ikulu bahutula nibikhitsira mukonyu mulwalo yawe nawo nibalera mbakiberi wa Yesu lo Yesu yalola shikhole shenesho yemabolere ko barala dina Muisraeli musima shiri kholola kulisubira kuliri so ilisubira lyo linyala kholola khatsa kunyasaye khubirira mbikholo biro nechire Nyasaye borabula mutundulitsire mwanu yandenya ukhole shikholoshi ndenya khumanya niba wanyanza watoto na Abraham yanyola maximum nyekhe imbere ya Nyasaye yabira linje na bakristo abanundina icherere nero bamenye bakwitsa shemu Jumapili chwa pastor nabola ya mola makoni sadaka bagi sadaka ya mola yambora shuli yele ni ubora mwirwazi ubuliyele no shuli yele urulitsa mutsimenda lani kuti paka isadaka ya mukoni biza yambora no yenyere fuyose yenyitse imenda churulitsa tuchenge mutapaka hanja muya lagamba amazikha yani isadaka mukoni biza na bakristo basai isadaka bakoni biza ibaboru kharulitsa tawe ukharulitsa tawe halize ndi kwahamba
bagi yani ulielefu ikukaya wala yelefu ishu manyiwe nupangiyo mautukukula mu busibo bana kula kumwinyama sasa n'umuza muyambiri nzuro lisirikali miyana nizi zituka busini nyama basi unyola uruliza mba unyola wala takuruliza ni umukaniso wala uhenza tsakalana mna hii uhenza tsakalana mna we khalo lipisi ukungula kuyibanjele namna hii usoma shindu mba hali ulola yabani baroma lakini usoma baroma mba ulola kolini bakalatia sasa yani baka bandu rulitise taka bamare na bandi uimanya sayo kwere uimanya sayo kwere luye sayi tu khatse yo rulitisa taka kola isimu hello aruli ni simu alirwa ama jamucho ana no sasa leno nya khanya ure sasa akhaitote wali nundi wewe yako kabza shibedi yeshukula mpaka mulamala kurudisa taka na kula shibedi so lakini Abraham yauri sauti na shakabiri shande nyako meta kunishirwana shakabiri lumenyeranga nyasaya kutuka umanye isauti ya nyasaya wo na nyasaya namali kubola umali kubola neka chira Abraham yenya kubuyangu bundi kono nyabuyangu kutse kureba Sara omwana uyu ulandina mwana uyu ukole ndina mundu wabalanga anania na Safira shindu shachira nibo nyola lekutibiri onyasaye bono nyeshikolo shiri subira bono nyeshikolo shiri subira shira batira bakolanye buleyi lakini kandi bitsi bakola holirwani sasa ati sasa imali yohana liyo sitamu bama baburi chereza babisa part of the money libayira ibusu na Petro ni baba bora lina mukati le kutseta mukati le roanyasa wele roanyasa imanyanga Abraham shiali mubeita Abraham yaura isauti nyasai na yalondi sauti nyasai umaya nyala tashikira yakala ku discussion na Sara ta bala ko discussion na Sara yakamkoni binzi Sara yakambolera mwana ndakaba ku myaka 90 yuli mulayo undi alikuwa ulola undi niba ni Ismail kwa kunganya yache ne wanje uine wanje kane masai kanye wenya utsukumika mwana wire mwana usize mwana yuli mulayo kwe basi hata ndo ingaribika Sara yakabukule bintu aboneka lokhayiwe khanali tamushere ndio yakabukule bintu abona Abraham ngalokhayiweru ali bibuli banje ni bibulayo bamwe abo banje bali Apostle well mro bakambi as you need nje kumeta ko mbare shingala bishop ya kabola reverend isubra and then it's kumeta ko ni kubola mu okurusi giving itself mbarambu nyasaye shanyelo kuborambu orusiye eshindu sha manyirobola nyasaye na kubora rusiye shindu amanyiro lini nashio kujelo kuborambu rusiye imbusi nobula imbusi kasi okunahwe amanyiro imbusi no lini nayo amanyiro imbusi no lini nayo kandi ihora mu fenza no imbusi no lini nayo yuka yobula imbusi shola na yasana kwenda nalo la sholi serious ta omaka ndo kurusia kono bishop I think kenya kananga umuntu uli serious o serious mwikwambo nyasaye shows takumbora nditsokola Abraham yale ndio na nokwenga nokulolambo another aspect khalisa kurusia satawe lakini omusungu yabola sacrificial giving shikera kumano no balinda for many years lechingala mwakabola nibambo balinenda moment of consultation or let us consult as a family amanyira as a family bintu kolungwa alala lakini sometimes suveri wa Abraham alin nabo if he was to consult mhayo washingalovo perhaps maybe the later shida
kholi khuambu balinda omwana khuloluwa o Nyasaye nganga busubiri bwe Nyasaye nganga our level of giving or just giving but also sacrificially giving so that olabatsambu senzanga mukanisa orusia no nila sacrifice tawe orusia tashingana normal way like kawaida msha kawaida and it may not make sense to you so barambu busubiri buwo number your relationship with the Nyasaye it's sacrificially and then also kulolambu unen aspect ya obedience normally whatever obedience Kuburi. Kukuria Nyasaye. Nuaria Nyasaye, you do the right thing. No lare Nyasaye tawa, you feel like okay. Abakami wana kulama pesa kebuli. Jumapili. Wale wasende chefu. Jumapili. Da somere an article. Omunda andi chembu the reasons why the latisa mkanisa tawa. Yabo langambu ye mkanisa babori rambu bachanja mapesa bakure pastor mtoka bachanga mapesa bakure pastor mtoka ne lienya yes anda kuro mtoka na temukanisa bole yes munjanje kapa mapesa sisi ngoro mtoka ne pastor nambore yo bane basane ndo busubi ndo busubi ne lano myo nala abantu bano bayana ndakili yanje nare mukanisa Chila ifoko chanje na pastor umutoka sendenyo umutoka lano siembe no busuwe how na ekwenya mukanisa arguments tibetao makoba kanyasaye lakini wamala wamanyesha Nyasaye nyango khole number 1 obusuwe la bishop bore number 2 Russia no more kali no la ndo moko Russia tawe kadala khubone nde mikoe Russia so nyelo Russia ta tira no nga khuitsa khu New Testament kanisa ya Macedonia bandu bali shibane nde shinduta ndakani bala bali aba maskini sana extremely poor lakini ba Russia from their heart o Russia bali bukhwikhuliza ba Russia sacrificial Russia kabisa mana jola khosoma kholawe to the good letter ba Russia obele washanje khulile sinjo la bolambo pastor isama pesa kefu le ra khomeranga na fala tsuti lama pesa kefu kadinalia ni right iye yala jawa khuli kometa ku mbana Prisca mbole ndina kuruditsa ni shikholwa shirisubi it's an act of faith alafu umeta khandi khole kuruditsa ni expression it's an expression of love kila kono pastor it's an expression of love alafu kuruditsa number 3 ni worship natural lalanga malaika wanahusika Chulola mumukuba ka Abraham malaika wa Nyasaye anahusika na makuba ka Anania na Safira mu New Testament Roho Mtakatifu anahusika so it is an expression it is a expression of love it is no nishikholwa shikhomanya lisubira so nokhuitsominya bakristayo babula khulolatsa no babi bandu bitsa mukanisa babula khulolatsa lirulitsa nokhuha pastor lita it is an expression ya khumanya Nyasaye khwamuyanza shikira evangelii bolindina lo Abraham yeli ni yakhakhola makhubaka Nyasaye nani yakhalola shikholo sha Abraham yeni yakhakhola yamambore ndakhalola kweli wanyanza ulola ndakhalola kweli wanyanza buyanzi bobo kuinze shibuli bubeitawo kweli ni kirikali ni buyanzi niba kabisa kabisa benuli tayari kusinza mwana wowo shikira inze wanyanza it is an expression
yani kwenya shimanyiro shokumanya buyanzi bwa yanza nyasaye shimanyiro shokumanya kuzominya nyasaye shimanyiro shokumanya kulonda kosi ka nyasaye akubolera neimana lakini baba apostle akabona bantu benye bala kupita kudajirisha pastor kupita n'ibirita pastor bakunyola makanisa kandi bakikhala benyanga no bashere balanga benyakura pastor shibuli unyola undi akaruza ba uli abe yangiseleza bali bakujenya ya rebashi kandi yo mere Simoni moni arevanga makura kaenaka wakure yani mukura pastor mutunji kwa makura tsirita 20 kwani ateka mandas akola biashara ba mandas yani bantu bakoyana uri oraka kuri sensible kwaza bola bari ore akweri ateka mandas mukura kurisha khaboni ndisa bulira buli kirikeli baga bukura bona inji wanje kukulaza makura inusu ilita na makura akutekeraza mwini musini basa mwenya makura mutungi nikatabula bana na bulaka libana bana beba limunzuta yani bintu byeni byose bombi paje litsinda ye abandi bantu bamwenza bajenya buyibona shira so lakini niba kunyala kumanya ndina kali kurulitsa kwa kulitsanga kulitsa pasta no kurungi nzu ya pasta no kukola shina pasta no mume khiwa nyasaye na no khola ndio no ko expressanga our love to God not to pastor maefura yabuli anaile lihoza kali nyanga ya Yesu omukali yarulitsa kipwera ja futa mzuri hapa ngusa Yesu la boka ya wala yani Yuda rakitizeli Yuda kwa mwana mwononya kuya kweze kuliza kunyole senzi kwa maskini ziyawora nzamanyi mwo kulimo kwa maskini mbetsa na bokasi kini kwa nini mbula kuba lo muloli kaka tya kuyinza mu mwaka kumka maskini gerza homa nyali reboli enero ireboli khono nyashiriki kulunji tawo lakini kandi kenya abantu bamanye nyasaye ukuhere lumuha kandi alako yani kubole kurulitsa no khonyola ukhonya pastor rawo uikhonya iwe gira kumka Abraham yamaya langa abundu nawo Jehova jira mabalanga undu na Jehova jira kumanye ndi nyasaye uhana nyasaye lumuhere ulombi isako lumuhetsanga kandi akwehetsanga numuha kanako lakini lo uyimananga ubona ubere utsenire upangire mu budget yo mbakuhere mu nyasaye ta umanye lo yenye kumali yere fweyo kunyola yindi ni mangana matusa kigira ukhalaki sako ukhalaki sako yukunyola asa luitu khaya hakinyola khayinyala kutsa round tashi kira iwerere mutsi budget tsotso chitsira khu source yoyo ta yenyekhe itsi mu budget itsi khu source then ikukalokhela itsi khu budget itsi mu source ikukalokhela lakini sasa iwe ukhalake uibiriwe wenyene ni budget yoyo then we exclude your source then to come back to you that's certificate nyola mundu abisitse yere ku mavimba mukanisa hapa nikupe nini na yote ni mali yako lakini sasa ni ile expression ya mali yako eti hapa nikupe nini na yote ni mali yako lakini isa yokurudi sadaka ai sasa na ubuyanzi bonyesaya bolanga mwanyanza kumuntu ini mukari mwenye shinde mutaka unyala kupraisa unyala kubatsi ko unyala kusyaba bole lakini yakatuka inyanga yokulorekhetsa lisura lyenero amundu wako sasa kila sasa mwenye kuma shida wa Kristayo ni likwambo shingalombola ngambo olambo nyasaye huwa lisyomo kwanje lakini mfuko kwanje no yanza kanana kana ndo mfuko kwanje kabisa mbara it is an entry of poverty. Yeah, it's an entry of poverty. Shitara as much as osai abakambi bakorera ko mukono ne frenji your hair turns gray
you are not doing the right thing. Zolanga mkambia kambri mkanisa nawo lambo. Nonyola pattern of le khula mikulu. Utukufu kuletsa. La chenda ne mu favor ya Nyasai. Ko wenyanga Nyasai akololo si ulambugo. Ule wene makore kuichomo ya maisha. You just have to do the right thing. And then also I think abantu bazo ya Nyasai. There is that familiarity whereby kawaida too, you know, doesn't make any sense to me. But it's time to give. That's why people have taken God for granted. Now, like I had said sometimes back, looking at the word God, kutoka nyuma. That's how people give. So like, bandu batsanga supermarket and amapesa where they leave all the cash for supermarket, which is good. And then by the time there's the change. Receipt 50 shillings. Why do we have 50 shillings in the offering bags? You know, all the time. That is why, I'm sorry, but that is why mahoba na matinyu. Ulimunda walanga mambo ni ngumu sana. Bishop, even if you change that word ngumu, na richa mambo ni ngumu. Kitsa kumanya ha. Baraka yosi mundu anyola ola nyola kulikuliza. Not how much you pray. Sijira kuruza na kulora kuzali sura yoli. Ali usale mutinyusale kulazbu paka mukoloba ni ulole fitsanga likhola lyolyo ni ruliza tawe larimena sawa. Lakini mundu urulizira Nyasaye na alola kuzira moyo kwe. Sijira Abraham yaruliza kwanza kulala yatsa kuworship. Ruliza kwanza. Yatsa kuworship. Sasa ni ahira the 10 kings. Ni mbele. Alafu pasa bandu bakhola ndio basala sana. Yes. Kubola kusala no kutama. Kutama mtu Fanyaka kuba bandu kusala. Alinze sala. Yes. Lakini nusala ngane uruliza tawo. Mabaze bakhala mandi ko kandi mbokorinzo. Ka Paula yabola kholola ka khuliba maskini lakini kwatajirisha banyishi. Kholola ka khulini nishitawe lakini khulina kholola lakini that is not the concept. No. No. Ati kholola ka khuliba maskini lakini kwatajirisha banyishi. Abrahamu Nyasaya mbora bitsukulu byosi nomba lwitsinzibu lutyosi tsirabarikiwa kubirira muiwe baraka na tsinzibu lwitsitsa kubarikiwa kubirira mu Abraham shikira lirulitsa lya Abraham yirulitsa natsa kurulitsisa takimbiri shikiro sio lisala lya Abraham ya sala lirulitsa lya Abraham ya yirulitsa yani khulubo sacrificial giving yachira Abraham bisa bitsukulu bindi byosi khali khutse kubarikiwa nundina bandu banundina lwibulula nundina kunyola tsikhabitse khulene tyo izishikira likhola lya Abraham shikalili sala lya Abraham da likhola lya Abraham Actions. Yes. Uwenze likhola lyolyo ukhola ndine mbeli wa Nyasaye urulitsa ndine mbeli wa Nyasaye kali nupima za mukanisa bandu balole very much prayerful when it comes to giving. Baliasi sana. Barulitsa unyola basitakaza abundu alabasala sana batu bamubamba babadilikamba sikubolera abukula maandiko babone Paulo yabola tunaonekana maskini lakini tumetajirisha wengi yani kutaka naye kusala mubarikiwa wallahi yani somebody said wewe la jamu ikulu tu injira lisala ni kiroho ini baraka za kimatirio hapa urulitsa ukula jamu ikulu lakini utaenda maskini natural la bandu bitsi Nyasaye wala tukule mema ya inji timbye zindi bamanya kanuni ene musa iwe anga kanuni the principle of giving ikanuni ene nutya misikitu kulima matemberi kaba yizi ishindi shukuruliza na ishiriyo
kali makuba ko sala kali yo mbunye likali sana ka lakini bapangaza mipango ni barulitsa bindu ibi ni bakonya ba maskini ni barulitsa bindu ibi ni bakonya ba maskini ne bikamilisha shina bikamilisha ni subira Al-Islam mulala yukuzaza kumbaka musikiti awala yinza dumbaka musikiti ahana mulimi na yumbaka musikiti ulala walio zaidi na lulanga matendo ya mitume beki ba Yesu loli kanisa lili lya khachaka mpaka balini department yukurulitsa nukukonya ba maskini bache kula bantu babola mukhabe bantu basujire bantu baminifu basinjire makuba kimesa makuba kimesa nokurulitsa chapter 6 basinjire makuba kimesa shikira banini balikola ine bali balalamike no ba Nikolai na bali bantu balalamike babola bindu bikula mukanisa kutsa kunyola akuta unyola kuwerwamba biza kubanga Petro babola mukukaburira ko Petro babola kutsa kusingiriranga kwenya kusingirira bisubira nilirwaza lakini kwenya kuchekule bantu bakoli kasi kuli rulitsa mukanisa lili nishindu shiriho nishindu shiriho nishindu shishiriho kandi mitume inyanga lolo yakanyora roho basali bitsulwe bamu akukulitsa bindu bahire ku matapao kurulitsa ijira bakaba baraka sasa ya manye reverend lo akabola mbo bantu basaya sana. Then I thought of two kinds of people. One, poor person, then two, rich person. Now bantu bano, I had somebody say one day labatanga masaya mpano ifwe their prayers are different. Omundu omtajiri in terms of spiritually because it's manifested yarwani nati ya kunyasaye alinda masayo kidogo bodanga nyasaye rom nok le nyanga yi ulambo ba ulesi ye uninde de menye mutsi baraka tsitio. I enjoy your blessings in Jesus name. Omundu maskini nati ya kunyasaye arende need chinyingi ni baloni be needs achaka nga complain yes ule nyasaye yitso minyeta achaka nga complain nyasaye ndana 10% Jumapili abana banje ba munzu embule shokuli ata bantu banyanya landlord yenyanga mapesa keizo isenda hane 10% juice nyasaye no la nyelo khole shindi sai no ta kizo kwitso myeta complain so lana achaka raise concerns yoko complain ambu nyasaye khole shindi like a chain of command no la khole ndida ndizo khola ko ndizo tia I will not be here. Nelano, a rich man has a simple prayer, but very rich. Lisala neria Daudi abolanga ingieni katika malango yake kwa shukurani na sifa. Sio kuinjire nende complain ta. Kuinjire nende shukurani. Baba asante kubyosi byo ambere asante. Kubyosi ndio kore asante. Because a rich person mentality, mindset, you're not like struggling because you know the principle, like Muhammad, you know the principle. So malawama nyamalako, this is the way to go. You follow. Yes. Yes. Yeah. Otherwise, complain economy financial because our currency, our currency, it's different. Manya sai gahu inyanga ya complaints tawo. Sai gawa ndo complain ata. Sai gawa ndo kutsomya. Abantu okuminyanga. Okuminyanya sai khalmuli munzu momo nomwana wo. No uitsa ise yose awala utsa papa ta garungula mwana wone. Nditsukana ba mutumule enyayero. No uitsa tukuli ndi papa ampenda yatsi ngombe rasumbula anda chirema temishirenge shingira nje uchikulitsi ngombe mwana re iwe itsafola ndula ipokulindi papa hambe nimba tsukanga irongo yanjira randuka ngude yindi andu yemerandini ura kuisifota itukulindi papa itsakumura kutama mukujira kati kwepanga
Uita papa. Mara nyishiro ro shakile shumutoka. Urumula kalita ke no lukhobi paka kali usali leze. Fikira awulira ko muri mwana mulaita. Lakini mwana ulizoka wale ai papa. Uli papa mulai. Wa bana bandi babafunga mu school bose. Lakini kuza bafunga. Uraza papa nyaru ngifisa. Ai papa. Ai kulina papa de. Abula ko papa kulina. Papa mwenye nyanyi sikuwa kabiri. Lakini akola rokonya. Ai kona la kuyanza. Ala rulita tisende kali kugira mundu kumbona. Kigira uliranga isifa. Urai sifa ni uranu lombo moyo kwekwe nukutie glory comes. Yes, urai sifa yana papa isu kishati lwangulire ni rai ndumuleti pasi paka balina banje banabona kishati rai lero nundera ya green oliye nero zele kidi ya green ala kaba lishati yero kugira kali okumuskumu force kira uranga litsomini lakini kuza kudzatsa mukanisa kushira nuko walata nditsomiyanya sayo nyanze ndi muno yasaye ndi muoni esame ndaiva asa uranga complaints yaulira kuisifa tawe ulira kuisifa yo muno sabasa kubole makwa kamarini sia okay praise him weluyari skadevia haba weluyari ndiye nabi balance isala ni ana ilitsomiyanya ndibe balance isaya la bakasa makwa kamarisi mbela ko washanje okuleli sinjia wenje mfano kwene kunomlei kwa msabulo su akolo lenje shitera ninjira yefwe yokumanyambo yasaya nyangali wabantu osubiri wabantu okushia sacrificially wala wala amapesa mushumba mapesa na ngoko nyasango yisi wala sama pesa akanya sayo mwezi kera nova re mufuko lero no tsyo ba mucho ishibe itu ishibo mucho wala shetana ni kutembelea sasa ni kula shetani yatsina tata imalo ngalao kolanga mukanisa na mungu maybe it's worse ndaba sasa baba kana mapesa mucho wenyo mfaya mandu kana pesa kakata the aspect of Genesis chapter 22 yokumanyija makoba manji kaptenga ngafinga ndaba kristana kwechemu anakutsirira imbere oluchana nefu oli apostle wolo kwanga jesali ni pattern ye saya ni mutindo kwe uko kolonda mutindo kwenye saya ni irakali aku balance limenyeli balance lisala balance lifulitsa aku balance lifulitsa lisala nelitsomi nyasaya benenu romba be balance nyasaya la kolora kara akola chingulo nyasaya singa Ibrahim ya chingulo maya woro sasa ibe ulaba koli muchara ukaso bose batsabulo mu mpaka mbitso kubala kasi ukhandi kutse kunyala kulombera bana babana bemyana nikaba kulabanga kulomba lwenu banje kubika musinji lwenu musinji kwa ngo kulakasa mpaka ibe kuba numusinji mutamamu yibululwero khandi laba kumusinji mutamamu uranga musinji mulayi yibululwero khandi laba kumusinji mulayi isaya kasi bishop kumeta kukena kumaritsa ndabona ndina Krista yosi nobo musubira wosi ndikubaleka tukananga ubeneriyo mbunyi availability ndihano manya Abraham lo nyasaya mulanga Abraham yambora ndihano he was available so no khali available it's ominyata no khali available so you must be available uri mnamloro mahero na mako kasangasia omako wakari ke ukeri subira nendo kubao neri subira mu bihole skari kariyo
Wana bichanga zao pastor ndakuyanja bishop ndakuya lakini nabola sari ari ndako kula isimu kata sololoka naho. Ove jana sende chiene. Unakuwa na vile. Nabola kukure bishop isuti bari economy yakulu hava. Ebikole. Sabasa pengine bishop urumari sedu kula. Asante. Papo iruli mwikulu koitso minyanga kukabutsira buyali unyasayo waka kwa isayi ni nyanga imam nyasaye weka lihuba lyo kubenende limanyiritsa kumanya mipango chocho kumanya lienya lyoli nyasaye kwa kamaloma yabo bosi balolanga Western Nyota TV yabo bosi baheka halala na kutse ukase shabuli mulala ukulinda shabuli mulala shira uli nyasaye utsechera kuikula tsingana kani tsiyeru lokumolomanga nokweka makuba kanu kabekanyala kuponya bulamu bweru makulireha lwibulu inyuma lwibulu lunyala kubanu bukasu kunyala kurula makuba kanu ukasitse bosi walinde shira uli nyasaye kasai TV Western Nyota TV nabayinziri bosi usinjiri mwimiri mata musiyo linde mwami nyasaye nabandi bosi bakasitse bakolanga minzi cheni chihalala naye ubalinde shiruli nyasaye kase shibala shiru cha Kenya mwami nyasaye kumanyiri matuko matinyu lakini Yesu Kristo no kulinda ubako nyara kuihani imberi wowo kumanyi hali buchumi butya ikulu unabano kulinda ulikunda kuikura tsingira kula kuchira usalanga kumanyi uli mwikulu usala kumanyi uliranga usala kumanyi uli utachipa komati kusaba kusubire muri Yesu Kristo mwenye kuliko amen oriyo mna mloro mherwa oriyo mna mloro wa bukwane kwani mwana kama kwa Amenosanio nukuringala Genesis chapter 22 lama kwake akohurusia makwa kerisubira mbarambwe mkhulu malomero ama maloma akaba mmeko ako wakasoma hondala kabiri kadaro kana kubonyera akuchiririsia erimenya rikwane mubula mboba buri kaburi esipindi na Amenosanio nangori Prisca Achuki ni buri kaburi malani mbola mbo Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo